Congressman, from the intel that you have received, have any time you receive any information about abuse of Banyamulenges or the Tutsi Congolese people? Because sometimes the government of Rwanda, they claim that the international community and everybody is too much based on all the evidence that we already know, the aggression against the Congolese people, but not so much care about the Banyamulengs or the Tutsi, Rwanda, Tutsi Congolese people that are also being facing violation. Have you ever received any intel, any data, any information from international organization or even from the United Nations that the Rwandese people have been aggressed by Congolese people? We hear talk of that, and if there's some evidence, we need tomorrow, maybe at our hearing, we'll... But have you ever received anything? Not much, not compared to, who is doing the aggression. Bwana Depite, dukurikije amakuru y'ubutasi mwabonye, mwigeze na rimwe mubona amakuru yerekeye ihohoterwa rikorerwa abanyamurenge cyangwa abatutsi bo muri Kongo? Kuko rimwe na rimwe leta y'u Rwanda ihora ivuga ko umuryango mpuzamahanga n'abandi bose bavuga ku bimenyetso byose dusanzwe tuzi byerekeye ihohoterwa rikorerwa abanyekongo muri rusange, ariko ntibita cyane ku banyamurenge cyangwa abatutsi b'abanyarwanda n'abatutsi bo muri Kongo nabo bahura n'ihohoterwa. Mwigeze mwakira amakuru ayariyo yose, ubutasi, imibare cyangwa raporo aturutse ku miryango mpuzamahanga cyangwa ku muryango w'abibumbye avuga ko abanyarwanda batewe cyangwa bahohotewe n'abanyekongo? Turabyumva bivugwa, ariko niba hari ibimenyetso twakenera kubimenya ejo wenda mu nama yacu yo kubaza ibibazo. Mwigeze mwakira ayo makuru? Depite mu gusubiza ati ntabwo ari menshi kandi nta nubwo wayageranya n'amakuru yerekeye abari gukora ihohoterwa. Ni ikiganiro umunyamakuru umaze kumenyerwa cyane Hariana Velas yaganiraga n'umudepite wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Christopher Smith, aho baganiraga ku ntambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bavuze ku Rwanda Perezida Paul Kagame ndetse n'amabuye y'agaciro cyane, aho ngiye kubashyira mu Kinyarwanda iki kiganiro cyose uko cyakabaye kugira ngo mubashe kucyumva neza, mwumve neza ibyavuzwe. Reka dutangire. Hello everyone, we are back with one more interview here at the office of Congressman Christopher Smith. It's an honor to be here with you, African people. In the name of African people, of course, I really appreciate for this interview. Oh, thank you. Thank you. And thank you for your work. I mean, in getting the message out. Muraho mwese, twongeye kugaruka mu kindi kiganiro hano mu biro bya Depite Christopher Smith. Ni icyubahiro gikomeye kuba turi kumwe namwe b'Abanyafrika mu izina ry'abaturage b'Afrika. Mbashimiye cyane ko mwemeye kuduha iki kiganiro. Murakoze cyane, murakoze. Ikindi kandi ndabashimira ku murimo mukoraho kugeza amakuru ku bantu, harimo n'ibiri kubera hano, kuko hari impungenge nyinshi n'impuhwe ku bantu bari mu mibabaro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Rwanda. Icyo twifuza nuko kumena amaraso byahagarara. Niyo mpamvu turi hano. Nibyo Bwana Depite, mbere yuko twinjira mu bibazo byimbitse ku makimbirane hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndashaka ko abareba iki kiganiro muri Afrika, murangura mu Rwanda, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo basobanukirwa neza uruhare mufite mu makimbirane abera muri Afrika. Nk'ugize inteko ishinga amategeko Kongre ya Amerika, n'uruhe ruhare nyakuri mufite mu makimbirane abera muri Afrika? N'uruhe ruhare rwa Kongre by'umwihariko inteko y'abadepite mu bibazo by'intambara n'amakimbirane muri Afrika? Icyo ni ikibazo cyiza cyane. Sinyeka ko nigeze mbazwa icyo kibazo ubwo buryo, cyane cyane mu kugeranya uruhare rwa Kongre n'urwishami nyobozi rya leta. Birumvikana ko umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga kandi by'umwihariko perezida ari we bashyira mu bikorwa politike y'ububanyi n'amahanga kandi bakagira uruhare runini mu kwigena. Ariko Kongre niyo ifite ububasha ku ngingo y'imari ya leta, n'igenzura amafaranga kandi igashyiraho amategeko agena imirongo migari igomba gukurikizwa, harimo no kubahiriza uburenganzira bwa muntu.
urugero nanjye nanditse amategeko 5 akomeye, harimo itegeko rya mbere rikomeye ryiswe itegeko ryo kurengera abahohotewe n'ubucuruzi bw'abantu ryo mu mwaka w'2000. Iryo tegeko ryahaye ishami nyobozi ari ryo perezida n'umunyamabanga wa leta ubushobozi bwo gushyiraho no gushyira mu bikorwa gahunda zigamije kugabanya no kurangiza ubucuruzi bw'abantu, haba mu by'imibonano mpuzabitsina ku gahato cyangwa imirimo ku gahato. Bityo rero uruhe rwacu ni ugushyiraho amategeko n'amahame agenga politike kugira ngo ishami nyobozi ribishyire mu bikorwa uko bikwiye, uko igihe kigenda gihita. Ikindi none tukaba dukora igenzura kugira ngo tumenye ko ibyo twashyizeho bishyirwa mu bikorwa neza. Twebwe abagize kongere dukora ubushakashatsi bwinshi bwo gushaka ukuri ku bibazo biri kuba. Njyewe ndi perezida wa komisiyo ishinzwe Afurika muri kongere, kandi dukomeza kubaza ibibazo bikomeye kandi bisobanutse. Tutabaza gusa ishami nyobozi rya leta ngo riduhe ibisobanuro, ahubwo tunabaza cyane cyane abantu kugira uruhare muri ayo makimbirane, tugamije gushaka uburyo intambara cyangwa ibihe bibi nk'ibyo tubona byahagarara. Urugero turebe uko bimeze muri Nigeria, aho abakristu n'abandi batari mu mitwe y'abahezanguni b'abayisilamu bicwa ari benshi cyane. Icyo kibazo kikaba gikomeje, aho ndi kugitangaho ubuvugizi no kugihagurukira kuva mu myaka myinshi ishize. Ni nako bimeze ku Rwanda, ni nako bimeze kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko igihe namenyaga ko abasirikare bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro i Goma bakoraga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi ku abana b'imyaka 12 na 13, harimo no kubafata ku ngufu, nahise nkora inama z'iperereza 4. Nageze naho njya i Goma mu rwego rwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ry'amategeko, kuko ari njye wanditse itegeko rigamije kurwanya ubucuruzi bw'abantu. Sinashoboraga kwemera ko umutwe w'ababungabunga amahoro waruyobowe na Ambasaderi Swing, umunyamerika, wemerera imyitwarire mibi nk'iyo kubaho. Ababungabunga amahoro baba baraho kugira ngo barinde abaturage, si ukubabyaza umusaruro cyangwa kubahohotera, nyamara bari abana bahohotewe. Niyo mpamvu twakoze inama z'iperereza 4 kuri icyo kibazo. Twashyize igitutu gikomeye ku muryango w'abibumbye, nawusabye no kuza gutanga ibisobanuro imbere ya kongere kugira ngo ushyireho politike isobanutse ivuga ko ibyo bikorwa bitazongera kwihanganirwa. Abari mu butumwa bwo kurinda amahoro bagomba kurinda, kandi umuntu wese urenga kuri ayo mahame agafata ku ngufu umugore cyangwa agakora icyaha ku mwana agomba gukurikiranwa n'ubutabera. Mu igenzura twakoze nyuma twasanze aho gukurikiranwa n'ubutabera baboherezaga gusa mu bihugu byabo aho bari baturutse nk'ababungabunga amahoro, nyamara ibyo bakoze byari bitandukanye cyane n'inshingano zabo. Hari impinduka zimwe zakozwe mu muryango w'abibumbye, ariko ninjye wakoze izo nama z'iperereza, nandika n'amategeko, ndetse no mu itegeko nanditse nashyizemo ko abasirikare bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bagomba gusuzumwa uko bakora akazi kabo, haba neza cyangwa nabi, by'umwihariko ku bijyanye no kurwanya ubucuruzi bw'abantu. Bityo rero dufite uruhare rwagutse kandi rukomeye. Perezida ntashobora gukora byinshi mu bijyanye no gushyiraho amategeko keretse ayo mategeko abanje gutorwa no kwemezwa n'inteko y'abadepite n'iya Sena. Perezida ashobora gukora ibintu byinshi byiza binyuze mu mabwiriza atangwa nawe ubwe, igihe cyose bikomeza kuguma mu murongo wa politike uhari. Ashobora kandi kuba umuhuza mukuru w'amahoro, agahuza impande zitavuga rumwe kugira ngo ziganire, nk'uko yabikoze hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, aho yahuje abakuru b'ibihugu bakaganira bagashyira umukono ku masezerano y'amahoro, hanyuma akabyibutsa kubahiriza ibyo biyemeje.
murakoze bwana depite, murakoze ku ngingo y'ingenzi kandi ibabaje cyane, gufata ku ngufu abagore no guhohotera abana. Ngewe ubwanjye narabyiboneye, nagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mvugana n'abagore bahuye n'ayo mahano kandi babyivugiye ubwabo. Numvise Perezida Trump inshuro nyinshi avuga ko icyo yifuza kurusha ibindi cyose ari ugukiza ubuzima bw'abantu no kwirinda ko bakomeza kwicwa. Mu rwego rwa Kongere muri bamute amakimbirane yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abanyekongo babarirwa muri za miliyoni bamaze kwicwa muri intambara, kandi Perezida Trump yahisemo kwifatanya n'abandi mu gushyiraho imbaraga zo kuzana amahoro. Ariko muri rusange mwe mute iyi ntambara imaze imyaka irenga 30, Perezida Trump yakoze uruhare rwe, yahuje abakuru b'ibihugu bakora kandi bashyira umukono ku masezerano y'amahoro. Ariko mbere yo kuganira ku masezerano y'amahoro, mwasobanura mute iyi ntambara imaze imyaka irenga 30 yahitanye za miliyoni z'abanyekongo, abagore bagafatwa ku ngufu, abana bagahohoterwa, mu isuzuma mute? Ibyo byose ni ibyaha byibasira inyokomuntu bikorwa haba ku bufatanye busesuye bw'abayobozi babirebera hafi cyangwa nibura babirebera ntibabihagarike, bakareka impande zitandukanye zikora ayo mahano. Ndizera ko Paul Kagame akwiye guhagarika no kugenzura neza ikoreshwa n'inyerezwa ry'amabuye y'agaciro igihugu cye kigiramo uruhare rukomeye, kuko iyo bigenze bityo bitera amakimbirane. Ayo makimbirane akurikirwa no kwigarurira imijyi. Tuzi neza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite amabuye y'agaciro menshi cyane kandi akungahaye. Ayo mabuye y'agaciro yakoreshwa mu kuzamura imibereho ya buri munyekongo, byaba ari umugisha udasanzwe, byaba nk'igitangaza, kandi nibyo bikwiye kubaho. Icyumweru gishize twahuye na Perezida Tshisekedi, kandi nawe wari uhari, wari hanze ukora ibiganiro n'itangazamakuru. Namubwiye nti ikintu cyose twakora kugira ngo umutungo w'igihugu cye ugume imbere mu gihugu kandi ugire akamaro abaturage bose. Hari imvugo izwi cyane ivuga ko iyo amazi azamutse ubwato bwose burazamuka. Mu yandi magambo, iyo ubukungu buzamutse kandi bukagabanywa ku buryo bungana ku baturage, imibereho yabo irushaho kuba myiza, haba ku bijyanye n'ibiribwa, imyambaro, icumbi n'amashanyarazi. Ndi umwe mu bashyigikiye cyane gahunda ya Power Africa. Afurika ikeneye cyane ubushobozi bwo kubyaza no gutanga amashanyarazi. Ariko mwavuze ku bijyanye no gufata ku ngufu, nagiye ku kigo cya Cure Africa NGO kiri hafi ya Goma, kandi sinarigeze mbona abagore benshi bangirijwe ubuzima ku buryo bubabaje kandi bw'ubugome nk'ubwo. Bafashwe ku ngufu, bamwe bakorewe ihohoterwa n'abantu benshi icyarimwe. Abo bagore babashije kubona ukwizera no kwiyunga n'ubuzima, ariko baracyafite ihungabana rikomeye. Kongo ni igihugu cya mbere ku isi gifite umubare munini w'abagore bafashwe ku ngufu. Birabaje cyane, niyo mpamvu iyi ntambara nk'uko benshi mu bo navuganye nabo babivuze, bashaka ko ihagarara burundu. None se Depite, ni uruhe ruhare Kongere ishobora kugira? Mumbwire mbere ku bijyanye n'imyanzuro mushobora kubisobanura. Yego, uruhare dushobora kugira, kandi birumvikana ko Perezida yakoze akazi gakomeye cyane ko guhuza impande zombi, ndetse n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yakoze akazi k'indashyikirwa kimwe n'abandi mu kubahuza mu cyumba kimwe kugira ngo baganire. Hari inzira zitandukanye z'amahoro zimaze igihe zikorwa. Uyu murongo w'amahoro ugaragara ko ushobora gutanga umusaruro, ariko ushobora guhinduka igihe ibikorwa by'urugomo byongera kwiyongera, nk'uko byabaye iminsi 2 gusa nyuma y'isinywa ry'amasezerano ahantu hatari kuraha. Nanjye naraho icyo gihe nibazaga ni sinshobora kwemera ibi.
twese twamaze imyaka myinshi dusenga, twizera kandi dukora ibishoboka byose kugira ngo ibi bigerweho. Ndibuka igihe twese twari duhangayikishijwe nk'uko bikwiye n'ibyabereye muri Darfur. Nagiye i Khartoum na Bashir wahoze aregwa n'urukiko mpuzamahanga ICC, kandi yari afite impungenge nyinshi ku bwicanyi bwabereye muri Darfur. Ndibuka kandi abantu benshi harimo Ben Affleck bavuze bati ariko hari ikibazo gikomeye, nubwo tubizi ntabwo byari ari ibintu byitabwagaho cyane. Icyo gihe abantu miliyoni 4 bari bamaze kwicwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi nta gikwiye cyagombaga gukorwa ngo bihagarikwe. Niyo mpamvu nakoze inama z'iperereza nyinshi, bakaba baratanze ubuhamya bwabo mu rwego rwo kuzamura ubumenyi bwa bose, harimo n'ubwanjye no gushaka ibisubizo. Hari abantu baceceka ku bikorwa by'ubucuruzi bishingiye ku bapfuye n'abagore bahohotewe. Ibyo bigomba guhagarara. Nanakoze itegeko ryanyuze muri komisiyo ishinzwe imisoro n'ingengo y'imari, Ways and Means Committee, ariko ritaragera ku nteko yose, rigamije guhagarika imikoranire y'ibicuruzwa byuzuyemo ibikorwa bibi by'ishyaka rya Chinese Communist Party. Urugero, imodoka zikoreshwa n'amashanyarazi EVs zikoresha bateri zirimo ibikoresho bimwe bikorwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hifashishijwe abana bagera ku 25,000 ndetse n'abantu bakuru bagera ku 200,000 bose baba bahohotewe mu buryo bukomeye. Nakoze inama enye z'iperereza kuri icyo kibazo, kandi nanditse itegeko rivuga ko ikintu cyose kijya muri Xinjiang ngo gikorwe kigasubira hano mu buryo bwo gukora imodoka z'amashanyarazi kidakwiye kwemererwa kwinjira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera uburyo kiba cyarakozwemo. Dukeneye rero gusukura neza imikoranire y'ibicuruzwa, supply chains. Urugero, niba umuntu ashaka imodoka y'amashanyarazi EV ikenera cobalt, ni byiza kuyikura aho hakorwamo imirimo idahangayikishije abantu, kandi nyuma ukagira imodoka yawe, ariko ntukagende mu modoka ikozwe ku mibiri y'abana bato bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ababyeyi babo. Imikoranire y'ibicuruzwa ni ingenzi cyane. Ubu zahabu irimo gutunganywa cyane, kandi turabizi. Dukeneye ko imikoranire y'ibicuruzwa isukuye, bitabaye ibyo ntibyagaragara ku isoko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niyo mpamvu nashyizeho itegeko ku bijyanye na cobalt ryagendeye ku gitekerezo ko ibicuruzwa byose byakozwe mu buryo burimo gukoresha abana cyangwa imirimo ku gahato, keretse niba uwabikoze muri iki gihe ari Ubushinwa yerekana ibindi, ariko ntibishobora kuba byagaragara. Nubwo bashobora kubeshya, ntibashobora gutanga impamvu yemeza ko ibyo bitakorerwa cyangwa bidakorwa mu buryo bubi kandi butesha agaciro abantu. None se Smith, ese iri tegeko ryamaze kwemezwa? Oya, ntabwo riremezwa. Iri tegeko ni ugutera inkunga perezida ngo akomeze ibyo akora, kandi tumwereke ko tubyitayeho. Niyo mpamvu nkora inama z'iperereza kugira ngo impande zose zigumane ubushake bwo gukemura ikibazo. Niba tugize ngo twirengagize ibiri kuba, nk'uko Kongere yagira iti twabikoze, twarangije, byarangiye, tujyana ibindi, abakozi bibi bashobora kuvuga bati noneho turisanzuye gukomeza guhohotera, kwica no gukomeretsa. Bityo rero nizeye ko hazafatwa ingamba nyinshi n'ibibi bidahindutse vuba. Imyaka myinshi ishize kuva hashyizweho umukono ku masezerano y'amahoro. Nzi neza ko perezida ahangayitse kimwe n'abandi, ati hagarika kwica abantu. Twese ku isi turambiwe kandi twumva tutishimye kubera abantu benshi bapfuye, abatagira icyaha, ntibireba uwo ku mugabane uriho. Twese turambiwe ibingibi.
hari ibimenyetso bwana Depite Smith, umuryango w'abibumbye n'ibindi bikorwa mpuzamahanga byinshi byarabibonye, bakurikirana ubwicanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi nibyo bituma abantu bose bagira uruhare muri iki kibazo, kuko birakenewe ko bihagarara. Ariko kandi mwavuze umuryango w'abibumbye wakoze raporo nziza ku mubare w'abantu bahunze ingo zabo. Igihe M23 yatangiraga igitero gikomeye imyaka hafi 5 ishize, naravuze ni oya, ntibigomba kongera kuba, ntibigomba gusubira. Bongeye kwica abantu, gufata ku ngufu abagore, hanyuma hagakurikiraho gutwara ibihumbi by'abantu bashaka kubaho, bagasohoka mu ngo zabo, bagahunga. Iyo myitwarire, izo raporo icyo zigaragaza ni iki? Ninde uri gukora ayo mahano bwana Depite? M23 ni kimwe mu byabikoze. Twakomeje kugaragaza icyo kibazo inshuro nyinshi. Iminsi 2 gusa nyuma y'amasezerano y'amahoro bahise bigarurira undi mujyi. None se Depite, muri kuvuga ukuri? Nibyo koko biragaragara ko batari mu buryo bwiza bwo kwizerwa, niyo mpamvu hakenewe ibihano bikomeye ku muntu wese ukora ibikorwa bibi, kandi ibyo bikwiriye kugera no ku rwego rwo hejuru, niba bibaye ngombwa ku basirikare bakuru n'abandi bose bari mu murongo w'ubuyobozi bagize uruhare muri ibi bikorwa. Niyo mpamvu muri kumwe n'andi mabwiriza y'inama, ejo hazakorwa iyo nama mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibihano bishoboka. Dukeneye kugaragaza ko dufite ibihano bishobora kugira ingaruka. Nanditse itegeko rya Belarus Democracy Act mu mwaka wa 2004. Lukashenko, uwo muntu wari umudiktateri icyo gihe, na n'ubu aracyari umunyagitugu. Ibintu by'abantu byafunzwe kubera imyemerere yabo cyangwa ibikorwa bya politike bashaka demokarasi. Maze gukora inama y'iperereza kuri iki kibazo mu cyumweru gishize. Iryo tegeko rivuga ibintu bibiri. Icya mbere, niba winjiye ku rutonde rw'ibihano rwa Belarus Democracy Act, ntushobora gukora ubucuruzi na Amerika mu buryo ubwo ari bwo bwose, kandi ntushobora kubona visa. Nyuma twahinduye icyo gitekerezo tugishyira mu itegeko rya Global Magnitsky, kandi ubu hari abantu muri Afurika cyane cyane hafi ya Kongo no mu Rwanda bashobora gushyirwa ku rutonde rw'ibihano hakurikijwe iri tegeko Global Magnitsky Act. Abo bantu bazaba batakibasha gukora ubucuruzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ntibazabona amahirwe yo gukorana n'amabanki yacu cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Niba bifuza kuza hano ntabwo bazabyemererwa, ntibazabona visa. Ndibuka igihe nashyize iri tegeko, natangije itegeko mu mwaka w'2004, Lukashenko n'abantu 200 bo ku rwego rwo hejuru bose bashyizwe kuri urwo rutonde, maze bafungiwe kubera politike batangira kurekurwa. Ubu iri tegeko rikeneye kuvugururwa. Ndi kugerageza kurivugurura, ariko dufite Global Magnitsky rishobora gukoreshwa muri iki kibazo, hamwe n'ubushobozi bwo gushyiraho ibindi bihano. Ndibwira ko perezida ari umuntu ushaka ko ibintu bigenda neza, ushaka kuburira akavuga ati nyabuna mugerageze kubikora, ariko igihe bigera aho bidakurikizwa bagomba kumva, kuko azaba akomeye cyane. Hamwe na Marco Rubio agira ati igihe kirageze, duhinduye amasaha, igihe kirarangiye. Turashaka ko abantu babungabungwa, kandi ko abantu benshi bahungabanywa bahagarika kubabazwa imyaka irenga, ndetse n'ubu bikaba bigihangayikishije abantu benshi. Ariko bwana Depite, niba kwica amategeko bikomeje kandi ishyirwa mu bikorwa rikadindira, Kongere ikwiye kugira uruhe ruhare kugira ngo iri tegeko ryemerwe kandi ryubahirizwe? Nibyo mwavuze ku bijyanye n'ibihano, uko mbyibuka mwari mumbajije mu kiganiro gito giheruka, mwashaka kumenya uko ibyo bihano bizaba bimeze n'icyo duteganya gukora. Turi gukomeza kugirana ibiganiro na perezida, umunyamabanga wa leta n'abakozi bose b'ishami rye, cyane cyane
abo bakorana muri Afurika bafite ubumenyi bwiza kandi ni abantu beza cyane. Marco Rubio ndamuzi imyaka myinshi, twebwe twembi twabayobozi b'inama ishinzwe politike ya China mbere yuko azamurwa ku mwanya w'umunyamabanga wa leta. Nashyize hamwe nawe inshuro nyinshi dukora ku mategeko n'ingamba z'Ubushinwa. Ni umuntu wiyemeje kandi ashaka kumenya neza ibyaho ibintu bigeze. Marco Rubio arabizi neza kandi ashaka ko ibintu bihinduka, ariko igihe gihabwa iki kibazo kirenze, icyo gihe gishobora kuvamo abantu bapfuye n'abagore bafashwe ku ngufu bakomeza guhura n'akaga. Niyo mpamvu dukomeje kubikurikirana, niyo mpamvu nakoze inama z'iperereza icyumweru gishize, ibyumweru 2 bishize, ndetse n'ejo hazakorwa izindi. Izi nama zikorwa kugira ngo abakozi bibi bahabwe inshingano kandi basubizwe mu mucyo. Bwana Depite, abakozi ibyo bakora bibi ni bande? Abo bakozi bakora ibi ni bande? Ndumva Paul Kagame akwiriye gushyirwa mu nshingano, agomba kugaragaza ukuri iki kibazo kandi agategeka mu buryo bweruye ko kwica abantu bihagarara. Abo bantu bakora ibi bagarurwe kandi ntibagomba kubona inyungu n'imwe ku buryo butemewe n'amategeko ku bijyanye n'amabuye y'agaciro. Ntibagomba kubona n'agasantime na kamwe. Imikoranire yose y'ibicuruzwa igomba guhagarara. Hari abantu benshi muri kongere basura Paul Kagame bakaganira nawe, nagiye mbasaba kuvugana nawe bakamubwira guhagarika ibyo bikorwa. Nakoze inama y'iperereza imyaka ishize kuri Paul Kagame, ubwo twamenyaga ko bamwe mu bantu bakuru mu buyobozi bwe bari guhatirwa kwicwa. Abantu bose baravuze bati oya sibyo, ariko nari mfite amajwi y'iyo nkuru aho umuntu umwe yari mu Burayi yihishe muri Afurika y'Epfo. Nagejeje ayo majwi ku ishami rya leta ritarabizera na gato, ariko mu mpera baravuze bati oya ibi ni ukuri, ugomba kubaha abantu. Kagame n'abandi bose harimo na Teksheti n'abandi bagomba kubaha abantu. Uburyo bwa kera bwo kwica abantu bugomba guhagarara burundu. Byongeye nigeze guhura n'abagore benshi bagiye bahura n'ihohoterwa rikomeye, harimo gufatwa ku ngufu mu buryo bukomeye, rimwe na rimwe bigakorerwa imbere y'abagabo babo kugira ngo barusheho kubagirira isoni. Ndabizi neza ubwo nari mu iperereza bambwira ibyo byose. Ibyo nibyo koko byabaye kandi birakomeje kandi bigomba guhagarara. Abakozi bagomba kujya mu butabera. Abantu bemera ko ibi bikorwa bibera mu maboko yabo, cyane cyane bafite ububasha mu buyobozi, nabo bagomba kubibazwa. Ndizera ko perezida n'abantu be bazi neza abo bantu bagira uruhare muri ibi bikorwa. Dufite amakuru yizewe kandi akomeye, dufite amakuru menshi kandi yizewe cyane. Ndumva igihe kigeze ngo dukore igikwiye, dukomeze kandi dushishikare ko ibi bigenda neza. Sinshobora kwemera uko amasezerano y'amahoro yashyizweho, cyane ku bijyanye no kugerageza guhagarika ikoreshwa nabi ry'abantu bakora mu mabuye y'agaciro, kuko nabonye benshi muri abo bantu, cyane cyane abakora imirimo iyoborwa n'ishyaka rya Chinese Communist Party. Nabivuze kandi kuri Perezida Tshisekedi ubwo yari hano, naramubwiye ni Abashinwa bazakoresha nabi byose ufite. Bikorwa mu bindi bihugu bya Afurika, nabyo batwara ibiti, batwara ibindi bintu, batwara amabuye y'agaciro, ariko wowe ubona ikihe gisubizo? Nta kintu na kimwe gifite agaciro kigaruka. Bajyana abantu babo gukora imirimo, cyane cyane kugenzura amabuye y'agaciro, ibirombe byayo, bagakubita abantu bakabaha umushahara w'inica n'ikize, kandi ibyo ni bibi cyane. Ndetse n'amasosiyete y'Abanyamerika yatanze akazi kuri abo Bashinwa nayo akora amakosa. Ni ikibazo gikomeye cyane, ariko aya masezerano y'amahoro hamwe n'andi masezerano ajyana nayo yashyizweho kugira ngo habeho uburyo bwagutse bwo guhagarika intambara burundu.
Bwana Depite, ku makuru mwahawe hari igihe mwigeze mubona amakuru ajyanye n'ihohoterwa ry'abanyamulenge cyangwa abatutsi bo muri Kongo, kuko rimwe na rimwe leta y'u Rwanda ivuga ko umuryango mpuzamahanga n'abandi bose bakomeje gutekereza cyane ku byabaye ku baturage ba Kongo, ariko ntibite ku banyamulenge cyangwa abatutsi bo muri Kongo bafite ihohoterwa nabo bakorerwa. Mwigeze mwakira amakuru, ibimenyetso cyangwa raporo iva mu miryango mpuzamahanga cyangwa umuryango w'abibumbye avuga ko abanyarwanda bahohotewe n'abanyekongo? Twumva abantu babivuga. Niba hari ibimenyetso, ejo mu nama yacu dushobora kubyifashisha, ariko mwigeze mwakira ikintu icyo ari cyo cyose? Oya, ntabwo byigeze biba ugereranyije n'abo twabonye bagize uruhare mu ihohoterwa. Mu myaka myinshi ishize nashoboye kubona ko nko mu ntambara zo muri Balkan hagati ya Serbia ubwo yigaruriraga Croatia na Bosnia, hari abantu benshi bavugaga bati abo nibo babiteye, ariko ukuri nuko ari ingabo zigaruriye zabanje kwinjira muri Croatia, nyuma Bosnia amatanka yinjiraga mu buryo bumwe, kandi abahitanywe nabo bari abafite intwaro binjiraga ku mipaka. Ikindi kandi birumvikana ko bifuza amabuye y'agaciro. Ibi byose bishingiye ku mafaranga. Ni ngombwa ko bihagarara. Ndumva umuryango w'abibumbye ufite uruhare kandi ugomba kurushaho kugira uruhare rukomeye mu kugaragaza ibyo bikorwa. Ntibakwiye guhora bavuga bati impande zombi zifite amakosa. Narambiwe iyo mvugo. Niyo mpamvu icyo ntekereza ariyo cyo gikwiye gukora ni ugufata abayobozi bakuru bakabazwa ku bikorwa byabo. Bwana Depite, abo ni bande? U Rwanda, Kagame n'abantu be n'abari mu muryango wa Tshisekedi bakora ibikorwa bibi nabo, kandi ibi bikorwa bigomba guhagarara ubu. Guhangana no gutinda no kutemera ibyaha ku bagore bafite ibyago byo gufatwa ku ngufu, ku bagabo, abagore cyangwa abana bafite ibyago byo kwicwa. Nk'uko mubizi, hari impunzi nyinshi zambuka imipaka cyangwa zaba ziri mu gihugu imbere zitagira aho zishingiye. Twashishikarije abanyekongo gukora byinshi no kubaza icyo twakora kugira ngo bafashe, kugira ngo babone ibiribwa, imyambaro n'amazi. Nagiye mu nkambi nyinshi z'impunzi mu buzima bwanjye, no mu gihe abanyesudani bose bari kwiyongera mu nkambi z'impunzi, ndetse no mu myaka ya 70 muri Uganda nagiye muri izo nkambi, kandi biragaragara ko ntamira abantu bagira bagomba guhunga cyangwa gusohoka ngo babashe kubaho. Abana barababara cyane, kandi ingaruka zo mu mutwe zirakabije mu gihe cy'intambara. Ibi bihora bimeze bityo. Nanashishikarije cyane hamwe na Senko n'abepiskopi, kuko nkunda gukorana n'itorero, haba abakatolika, abakristu, abayisilamu n'andi madini, kugira ngo bumvikane kandi bagire uruhare mu mahoro y'igihugu. Ntibakwiye kuba mu ruhande gusa, bagomba kuba hagati mu bikorwa. Ibi bishobora kugira ingaruka nziza. Bwana Depite, mu gusoza ikiganiro wavuze ku nkambi z'impunzi. Nagize amahirwe yo gusura inkambi ebyiri z'impunzi mu Burundi, kuko u Burundi ni igihugu abantu bo muri Kongo bagize ingaruka z'intambara bagiye bahungiramo. Benshi muri bo baturuka Uvira, aho habaye igitero vuba aha. Ubu bari mu Burundi. Iyo nsuzumye uko babayeho birababaje cyane. Nta mazi, nta biribwa, abana barapfa, abagore batwite, abagore bahuye n'ihohoterwa, byose ni bibi cyane. Niki Kongere ishobora gukora kugira ngo ifashe mu bijyanye n'imibereho y'abaturage b'abanyekongo? Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nagiranye ikiganiro n'umuntu umwe ngo menye uburyo Uburundi bufasha izo mpunzi. Birumvikana baragerageza icyo bashoboye, ariko nabo bafite ubushobozi buke. Batanga ubutaka kuko nta mu ntangiriro bategura ahantu ho kwakira impunzi 20,000, ariko buri munsi hari abantu baza kubera urugomo. Ubu hari hafi 80 kugeza ku 100 by'abanyekongo bahungira mu Burundi buri munsi.
ariko kongere ishobora iki kugira ngo ifashe mu bijyanye n'imibereho y'abantu bahungiye mu kaga? Dutanga ubufasha bwihutirwa ku mpunzi kandi ibiribwa byagiye bihora ari ingenzi kimwe n'imiti naho kuba, ariko tugomba gukora byinshi kuko iki kibazo kirakomeye kandi kirushaho kuba kibi. Noneho dufite ikibazo nk'icyo muri Sudani, aho impunzi zikomeje kwiyongera aho kugabanuka kubera urugomo ruriho. Nibyo tugomba gukora byinshi. Urakoze bwana Depite, hari ikindi wifuza kongeraho nubwo nta kibajije ariko wumva cyagira akamaro? Yego, hari ingabo z'abahuza b'amahoro peacekeeping forces ziri aho, ndumva zigomba kugira uruhare rukomeye kandi zigakurikiza amategeko y'ingabo kugira ngo zigabanye urugomo. Zasubijweyo n'umuryango w'abibumbye ariko hakenewe kongeramo imbaraga. Wavuze mbere ko MONUSCO itari gukora neza. Yego, icyo kibazo cyagiye kigarukaho mu myaka ishize ndetse no muri Sudani, aho bavuga ko bagumye mu nzu zabo batitabira guhagarika intambara, urugomo bagomba gushishikarira cyane kugira ngo bihagarikwe. Biterwa n'amategeko y'ingabo n'ibindi byinshi. Ni urugendo runini ariko bashobora kugira uruhare rukomeye. Ndibwira ko ubutaha dushobora kwibanda kuri Sudani kuko ubutegetsi burimo gutera intambwe. Bwana Bruce yateguye umuhango wo gushyigikira ibi bibazo by'ubutabazi muri Sudani. Yavuze kandi ko Perezida Trump ari gukora uko ashoboye kugira ngo habe amahoro no gufasha mu bikorwa by'ubutabazi muri Sudani. Ubwo byaba byiza ubutaha twibanze kuri Sudani. Nibyo byaba ari byiza. Ndibuka gusura inkambi ebyiri muri Mukjal mu karere ka Darfur. Umubare w'abantu bahari wari munini cyane kandi aho hantu hari kure cyane. Iyo indege ya helikopteri ihageze, ngewe hamwe n'abandi bakozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika twayoboye itsinda, abantu bahise bishima cyane. Nibazaga nizera ko tuzashobora gukora ibyo twiyemeje. Twageragezaga kandi gushishikariza Bashir guhagarika gufasha abajawidi. Nagiye ku muryango w'abibumbye ku nama y'uburenganzira bwa muntu. Icyo gihe byari byarateguwe ariko ntibashoboraga gukorera ku mugaragaro ibyo byabaye. Ntibashoboraga kubyita jenoside nubwo byujuje ibisobanuro bya jenoside, aho abantu bagamijwe kwangizwa byose cyangwa igice cyabo. Twatekerezaga ko hari amoko make niba ushaka kubyita gutyo, ariko byose birasubira inyuma nk'uko bimeze muri Sudani y'Epfo ya Salva Kiir. Twatekerezaga ko bizaba urugero rwiza ariko habayeho amaraso, kwicwa ndetse no gusahura ubutabazi. Buri gihe hari abantu babi bakomeza gukoresha nabi abaturage bakunguka ku mugongo wabo. Hari abantu bamwe bakora konti nini ku mugongo w'abapfuye n'abakomerekejwe. Mu gusoza ikibazo cya nyuma bwana Depite, ndashaka kugira ubutumwa bwumvikana ugenera u Rwanda ndetse n'abaturage ba Kongo. Turimo gukora ibishoboka byose dukorana na Perezida Trump. Uze ikibazo kandi wita cyane ku mibereho yanyu yose. Turashaka guhagarika kwica abantu. Turashaka ko amabuye y'agaciro n'ibindi byose bikomoka ku butaka bikugira akamaro. Ntabwo bigomba kugirira akamaro abandi kugira ngo imibereho yanyu izamuke cyane. Turi kumwe namwe mu masengesho, turi kumwe namwe mu bikorwa kandi tuzakoresha uburyo bwose dufite, harimo gushyiraho ibihano kugira ngo tugere ku butabera. Inyerezwa n'ubugome ntibigomba kuba ibihe byose. Ibyo ni ku banyekongo, ariko se ku Rwanda? Ku Rwanda bagomba gushyikirana n'umukuru wabo w'igihugu kugira ngo bihagarikwe. Abaperezida bombi basinye amasezerano y'amahoro kandi bari mu gikorwa cyagaragaye cyane ku mugaragaro. Nta kindi nakwishimira kurusha kubona abaperezida bombi bumva ikibazo kandi biteguye gukemura. Bagomba kubihagarika.
murakoze cyane, murakoze, byari byiza guhura nawe, ni byiza cyane guhura nawe. We are trying our very best, working with President Trump, who gets it and cares deeply about all of your welfare. We want to stop the killing. We want the minerals and all of the other extractions that are occurring to inure to your benefit, not somebody else's, so that your standard of living can be significantly increased. So we're with you in prayer. We're with you in actions, and we'll use every lever at our disposal, including sanctioning, to try to achieve just ends. You know, injustice need not be forever. That's for Congolese people, right? And for Rwanda. Rwanda is that they need to raise with their president an end to all of this. There needs to be, I mean, both presidents signed the peace treaty. Both presidents were at a very public ceremony. And again, I couldn't have been happier with both presidents thinking, okay, they get it and they're going to stop it. They need to stop it. Thank you. Thank you very Thank you. much. Well, thank you. Very nice to meet you.